kumsom ni pakhat mi Justin Bieber chuan nu thoi mel tha kumsom thum paruk mi Kourtney Kardashian achaya Scott disikati inat na man ro ata na man ani po hi poya tilaw Kourtney Kardashian ila in tuna hian naw kapai mek ti in tu emo alo shi ve mek bok mi pakhatin Justin Bieber hian ifati a sak ngai che em chian chau mo in ni enga tinga ti khani no isi ti in alo zot ve bok Kourtney Kardashian le Justin Bieber te kha an lo mudun to ti thu thang a meka Kourtney le Scott disikten boina an nei lai khan Kourtney khan khati lai rol thar zai thiam kha alo kom nel hle a Scott a po kha tal na ve hle in model ti alo kop ve thul boka chuwang chuan phuba po ala ani thayani ma se a local thui ma po ani mai thei a chan chu fans te hian Justin Khan Kourtney kha araya a Fapa reina pa hi ani ti in an soitlatani chuta duna hian Kourtney hian paternity test ti adu tlat si lo bok nen an thon thu hi angai nom don riang mai I han bi chiang te ang Justin Bieber hi kan hun lai pop star lian berani a ma se kan hun lai veka chung kolar ber Kardashian chung kwa nen in lai chin na maksak tak an nei tlatani Kardashian chung kwa te nuna hian hun rei tak alo tel to a an unaw mei chejinga tu ber nge anga izon to a tu ber nge fa a pai tir ti thu thang po atam hle bokani chuwangin anin lai chin tran dan hi han thir hauve photte ang interview pakhata Kim Kardashianin Justin Bieber chungchang a soina le Kendall nen in koptura adu thu a soina po a nge nge a heti lai hian Justin hi kumsom paruk chawani a Kendall hi kumsom pali ani mase Kim ke hian ruaman na anei sia chu interview a Kim Kardashian ni thu soi kha han bi chiang lukila Kim Kardashian chuan Justin Bieber hi Washington DC a White House Correspondents' Dinner a avoi khatna ka mua kami ma khan interview pakhata kanaw kumsom palimi Kendall nen in kopturin kadu ti ka soi to bokin ka sia chu ama an interview na a chang le tin kanaw ne na in kop chu adu lawa ke ma min du zok ti ve so hin afiam thu pui velani ti in asoyani kha interview a Kim le Justin te in chai kwal vel nu hian an chung kwa chuan hip hop star hi chiana an siam ta a Geomart Digital Chan Mari Aizola electronics product chi shang TV washing machine fridge air conditioner mobile phones le adangte phairam red discount price in brand chatak tak le model shang kan kol renge iPhone OnePlus Poco mobiles le adangte model shang kan neya Sony Samsung LG IFB home appliances kan nei reng boke Geomart Digital Chan Mari Aizol report pakhat chuan engtiklai motalin Justin hian Kardashian Jenner te unaw hi akop angin alar pui veka ma se Kourtney Kardashian emo Kendall Jenner emo akop ti hi fiana atam berani ti ina soi an pahnia akop hun lai hi ain hlat lo viau bok ni ina langa camera athala tu pakhat le Justin Bieber te in belai video pakhat a oma chuta chuan chumi chuan a hi ple ti ashila camera keng tu chu Kendall Jenner ani ngei mel bokani Justin chuan tuna hiani phurem atia camera keng tu thu soi chu achiang viau launa a o ke chu ka phur ti a Justin an achan dana an thu soi chu kan suang to thiam mai ome Kendallin enga tinge tia azo na chu Justin chuan khalaya khani thumiawa ti in achang le a chu Kendall chuan kepo ti in achang vele ani kepo tia achan dana anin kara in hip ton na a ti achiang maya chu amak de hlek mai thayani achan chu Kylie po akop to anga thu athan to wangani a thu thang chen khata changa alandanin Justin le Kylie te hi arukin April sang ni som pali khan anin kopa ma se atu ve ma hian chu an soi chiang du lo thungani heti level hi chuan engtik lai motalin an unaw hi angai zong kim vek to ni in an soya an nuber Kris Jenner hial po akop ti in an soyani Justin hian Kris Jenner ne na an thalak dun chu social media a posin Kylie le Kendall te ne na Happy Father's Day thalak angin tunge in pa tia caption ada awangani ome fiam thu anga ngai thei anina a adik na chen a omve thau mai nima selamidang zong a yin Kourtney Kardashian ne na anin lai chin na hi athuk ber chu ni ina langani amak angreng khop maya achan chu ankum in thau mai ba ka Kourtney hian Justin hi anau pan lai changa asiat to ani wangani
October sang ni som panga achanga inkop to angin thuthang a oma West Hollywood restaurant pakhat Denise gaya mu don ani nu atanga lo chhuakania ashan ve in anron thlenga ma se Bieber kara an hodun wangin in date an ang viau si ani chumi nulok chuan Universal Studios Hollywood Horror Nights mu dun an ni le boka mita mutu pakhat chuan Justin and Kourtney chu akwa thashang festivala thashang alau chu anui zatvelani ti ina soi heng celebrity pahni te hi December sang ni som panga Denise gaya bok in chen thailo ang maya mudun an ni baka voi engemo zat mudun an ni le boka Justin Bieber chu Kourtney nen anin lai chen na chungchang hi an zota ma se ape hel tlat ni ina shat The Bart Show interview pakhata he anin lai chin na chungchang hi soin host meichia jok chuan thuziak pakhat chiarin kumsom ni pakhat mi Justin Bieber chuan numel thatak kumsom thum paruk mi Kourtney Kardashian achai meka Scott Disick ti nat nana manro atana panani ti po angai poimo phallo ti chu achiar phota ami pa zokin manchang kai ni chiana tia alo comment na chu manchang kai kani enge soi thei kanai ti in Justin chana changa enge mo omem ni tia anzo le na chu omlo chuta chon du tok mayang ti in achang le bok e khai imela enge mo mo kanai ti in asoi le a masi Justin chuan ai kati tak mi fel tak chu ani ti in achang le mai ani Kardashian chung kwa hi anlar zel theina na DMZ te media shim te sumpe chin tu anga shat ania hetianga Justin le Kourtney te inkop anga anlar na po hi Kourtney in ngai vena hlole theina tura anchet dan ani lawang ti po asoi theilawani Kourtney Fapa bula Justin omlai te po kan mu phong poka entinan pula Jason Disick nen anin fiam lai thalak po kan mu kha ama in he pop star hian no pangte pa ni adu thu alo soi to a kumsom ni panga emo kumsom ni paroke mo kani chuan nupui na ya chung ko din ka tu ani ti in alo soi to a chu kumsang ni som pakhata dai to khan alo soi ani chu Kourtney hian alo pe ani theimai theibok hei hi dik na chena om mai thei ti ngai tu ana a om theina chan chu heili hian Kourtney hi angai na lawa apasal Justin hi Kourtney bula om thei lawang ti dan an nei bokani ome article pakhata an zia dan chuan Justin le Hailey te hian nu panun hlo tling tak an nei theina turin an zom ngei tur dan khau tak pariat an siama chuta chuan Justin hi Kourtney bula om theilo ti atela Hailey dan kal tlatani ti ina inziak chutianga dan khir tak pariat an siama ni chuan anu pa inkar chu ashi sel tok lawem niang o ti ngai to ana om theya ma se anin kar chu ashi sel toka ramji an siam mai ani po ati thayang chu tin Kourtney le Justin te inkar a hian engma omlo chu ni sela enga tinge Hailey dana hian Kourtney bula a om theilawang ti hi atel kher Selena Gomez silaka dan anei ve kherem ti ngai to atel chuan he dan hi amakhle ani mase Hailey hian he dan hi sangni som pariata Justin nen anin hual nuwa asiam ni inan soya Kourtney Kardashian nen anin kopti thuthang a om nulok kumsang ni som paruka changin Justin le Hailey te hi avoi khatnan anin koptana source pakhat chuan Hailey hian ngai thatlo na tur chan thata ka neyalom ati nge ani heti lai hian Kourtney chu abial pa nen anin then hlim hlota source chuan Kourtney hi a single le taboka tim mi alavin Justin hi apan le nge yang ti in asoyani Scott Khan Kourtney le Justin te omdun mu kha adu ngai mi lava Justin hian chaikol nan amang fau thin bok Justin le Kourtney te anin kopti report alo chhuani thau khan Justin chuan Instagrama Kourtney ang tak me chepakhat thalak aposa amel chu mu theilo ma se ake alang theya Kourtney ni om taka lantir atumani a captiona po Lord knows ti amanga Scott Disick the Lord tia in chalbokin Kourtney nen anom don ti asia ti na ani nge yang Kourtney le Justin te in kop hun kher hian zona apo chuak na sa hle a achan chu mi chen khatin Kourtney Fapa zinga pakhat hi Justin na fa ani anjin wangani chu thu thang chu tabloid thau po in an chwa chwaya tabloid pakhat chuan tunkar chu thil pakhat hi Kourtney pumchunga Bieber naute angin achang lian mek ti in asoya chu thu thanga mo phurtu ber chu Life and Style magazine ni in Kourtney chuan Justin nen anom dun thuk hle ti achan te nena alo soi to a Scott nen anom dun launa arei to boka chu wangin achiang hle ani
Bieber fa ani nge yang ti in an soyani pum chu harvia wangle achan chu tuna Travis fa apai mek ti lo hi chu Scott nen chau fa an nei mo kan lo ti chin wangani a ma se Justin fa chu alo pom reng ani thayangem mitam tak chuan Rain hi Justin Fapa ani thayangem ti hi anjin dan ani miawani Rain hi Scott le Kourtney ten vantlang shat khopa in car boy an nei laya piang ania Kourtney le Justin te in lai chin na le anin kop hun lai le Rain hian Justin Bieber a chhun viawa alana wang hian mitam tak chuan Kourtney hian Justin fa apayam ni ti in anzot ta sup mai ani hi TikToker pakhat chuan fiana lian ber chu Justin le Rain te anin ang em hi ani he theory ka shat ma po khan Rain ka mu apiang hian Justin Bieber a anzia ka ngai to azia ti in asoi hiala Rain hi alano panga ala thang zel dona mase Justin a thlak hlui le Rain a thlak en hian in anna anlo nga hle ani tuna chuan fans te hian Bieber fa nge ni in anjing tat to ani chuwang tak chuan Hailey dan siam po hi asia thiam thei viau to ani TikToker pakhat petty pop culture chuan Scott le Kourtney te kha lar hat khopin sangni sompalia anin chena keeping up with the Kardashian show khan in la shan reng chuan khati lai kha rehab pa Scotta a omlai ani a chuwangin engemo chen mu tura omlo Kourtney le Scott te khan in lai chin na ha thak tak an neya phuba in lak khum an shat em bok ti po kan sha ti in a soyani TikToker dang te po in he theory hi anron soi chuak ve thau boka Ellen DeGeneres in Kourtney a interview na a soi chuak pakhat TikToker pakhat page chuan he theory hi ron soi chuak le in Rain a birthday hi December ni sompali sangni sompali ania chuwang chuan sangni sompali March thla vela siamani ti na ani heti lai hi Scott nen anin kara boy lai ania Scott atal na sat em lai hin model shang akop ti report atam em boka chuwangin ati mi alautur atia Kourtney enge ti ve ti in aron zot bok Ellen Showa khan Ellen DeGeneres chuan Kourtney kha Justin Bieber hian no pang a ompui ngai chem chu thu thang ani tlat sia ti in azota thian chawin ni dero nge enin ngai zong zok ti in azot le a Kourtney chuan thian kan ni ti in a changa thianin ni ma se enga tinge khati khani noi si thian bak po in ni om takin ni noi box si ti in azot le a chu Kourtney chuan chang vek to lovin karon thlen tira chang khan heti char hyang kala nui ti in a chang le rengotani kha khati hun lai kha kan che chiang vek ome a chan chu Kourtney in Scott omdan a soisel na sat em lai ani tlata chuwang chuan hetiang a rui koi mai chin le model shang kop chin la ka hian fa apai du do nem ni keeping up with the Kardashian fans te chuan Kourtney now pai top lama khan Scott chu alang to manglo ti an shevek bokang tin Raina tharuk le kani la hin anin chen tange nge bokani kha khati lai khan anom dun ngai lawa anin lai chin na a thalo ema an show a Kourtney in now apai ti a shilaya Scott om dan te kha I just wanted to tell you that I am pregnant. All right, so now kapai ti shil cheka du'a atia Scott Khan ole chutiang khatiang chau khana changa soitur po ashelawani kha now in pai ti in shilaya in kopuin a chandan tur che atan chuan in du bi khau lawangle khatianga in kopuin an chang che uni chuan diklaulian pui a omti na ani nge yang kumsang ni som panga toplam Rain apiana changa kum khatna a Kourtney le Justin te anin kopti thu thang aron chuaka TikToker pakhat pecha chuan khati like ha Rain a siam ani lainen ain tai hle ani ti in a soya he TikToker hian Rain le Justin anin anzia aron soi chuak thar vele boka Rain le Scotta fadang te mel khai khinin anin anglo hle ti a soi bok hei tak hi Scotta boy na po ni in kumsang ni som pasari a paternity test nei tura Kourtney a phut chan ber po ni in alanga test khati che sela chuan an show ti hmuhnawm zwal tu ani ngei do na ma se a result chuak tur a shat lok wange Kourtney khan ati du talawani kha report pakhat chuan Kourtney in model pakhat alo kop ti thu thanga omwangin kumsang ni som pathum khan an famma saber
may sanatan paternity test anlo tito ani ome heng report te hi confirm ani lava ma se khati laya paternity test ti du si tuna ati du le si lawani chuan amak ve khopang le source chen khat chuan hetil hian Scott ati thinrim hle ni inan soya anfa te Mason le Penelope te hian ama an anga ma se Rain hi chuan anu le tu emoni Justin Bieber achun tlat thong si ani hi source chuan soibel le in voitam tak anin chena kar enge mochen in mulavin an om china na sade uhlaka anin hawa piangin Kourtney hian phuba na satakin ala china achiante mi pachiante po telin an party na sachin hle ti ina soibok chuwangin conspiracy theory ngainatute tak chu ani ve reng ani she chan chunzom zel po achak om hle bok Milarte New Zealand mit swak ve fo phot maila Milarte chamchin ngainatute tak tenen kanin hu fau don nia